Andy McGrath napisao je knjigu Tadej Pogačar, neustavljiv. Ona je prevedena na slovenački jezik. Prevod Simon Demšar, biografija najboljšega kolesarja našega časa. Britanski novinar Andy McGrath to je napisao znači, biografiju na 271 čak stranu, cijena je 30 €. Ovo je prva dakle, biografija Pogačarja. Dakle, Tadej Pogačar, zaista nevjerojatan sportista, čovjek koji je više puta osvajao dakle, najjače turnire znači, u biciklizmu. I ova knjiga je znači, izašla 2026. godine, a ove godine Tadej je na Tour de France-u nakon izdaje ove knjige ostvario još jedan rekord i još jednu veliku pobjedu u Francuskoj. Tako da nema šta, svaka čast slovenačkom sportisti. U svakom slučaju, htio bih da kažem da je ovo jedna lijepa knjiga i prikazuje dakle taktiku, stil sportski Pogačara i prikazuje i opisuje znači, njegov tako privatni život i na koji način je u stvari on uspijevao da ostvari sve te pobjede i obori te neke rekorde dakle, u biciklizmu. On je u stvari najbolji biciklista našeg vremena, nema šta. Našeg vremena sada, da li, nisam se bavio time da li je on svih vremena ili tako dalje, nebitno. Uglavnom, to je to, preporučujem u knjigu. Sad ću dati malo svoj komentar i svoju opasku u stvari o temi ove knjige. Nema šta, pohvaljujem znači što se neko bavi time, ali mogu primijetiti sljedeće, da Britanac o Slovencu je napisao biografiju, a taj Britanac nikad neće, na primjer, ne poznajem situaciju da je neki Britanac napisao biografiju o nekom srpskom sportisti i tako dalje. Prosto Britanci ne vole Srbe, a s druge strane vole ili i paze na Slovence, što ne razumijem zašto se to dešava, ali eto. Prosto postoji neka određena istorijska distanca ovih britanskih novinara prema Srbima. Sada, gdje su potpuni uzroci toga, ne znam i ne razumijem. Ali nešto što primjećujem je tako, mislim da nikad neće desiti takva situacija da neki Britanac napiše knjigu o Đokoviću ili nekome, možda ima i ne znam, ali za sada uopšte nisam primijetio. Gdje god pogledam vidim da Britanci non stop i kad pišu knjige i bave se, samo nemoj da se bave i da kažu pohvalno nešto o Srbima, koliko znam. Sad ako postoji nešto sa čim nisam upoznat, vidjet ću, možda griješim. Toliko u ovoj knjizi, znači Andy McGrath, Tadej Pogačar, neustavljiv, biografija najboljšega kolesarja našega časa. U prevodu Simona Demšara, izdavač Mladinska knjiga 2026. godine, znači 271 stranica, samo 30 € po meni, ok cijena i dosta strana ima.